Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha illallah. Hana lain yang tanya kebah malikan Allah. La ilaha illallah. 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 Termoga Aceh mulia. Masa perintah mengayunkan narkoba. Iya masa perintah Iskandar muda. La ilaha illallah. Sirama mereka Aceh mulia dilekon Aceh muda. Masa perintah Iskandar muda. Iya dilekon Aceh muda. Masa perintah Iskandar muda. Perintah Iskandar muda. Namanya bulan Allah. Malam 17 bulan Ramadan, kita Al-Quran ditenuhnya umat Muhammad Allah ke pulang. Anjir kepada malabak manusia. Umat Muhammad Allah ke pulang. Anjir kepada malabak manusia. Merdeka, 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 merdeka. Indonesia merdeka. Gojolakan, lapangan, ujung tiang di bendera. Penamanan, penghayatan, pengamalan Pancasila. Tanggal 17 bulan kemerdekaan Indonesia. Kita putih di emas jangan bendera Jepang di
Minangka kemerdekaan, penghayatan pengamalan Pancasila. Di barat daya kamu mari datang dengan pujian juara. Jangan tenang, wadah festival Jakarta. Budaya Aceh kanyang tempatkan Betapa dalam berada. Merdeka, Merdeka. Tunggal Ika. Inilah lambang Garuda. Hadirin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.